Soymayıcı. Ben bir ters yine aytayım, özüm bilgenden. Ayderkende men bir tuğanдар var ile. Şolarda şo soymay бар екен. Эми 90-njy жылда болгон окуя, балдар bunun баягы салтыбыздын bir тескери жагын айтып кетейин да. Ошолор атасы өлүп бирөө. Анан туугандар баягы кыстап бирөөнүн үйдөн bir уюн алып сойдурат. Баласын апарып билесиңер, мына төлөйт дейт го, биздин мына төлөйт дейт. Анан баягы bir ay ötkenden keyin apası өлөт. Дагы бирөөдөн bir uydu апарып сойдурат, мына төлөйт дейт. Эки уй мойну кайледине. Баягын элден намыскандан кредит алайт дагы, баягы берип процент отуруп, эч беле кыла албай 4-5 баласы бар. Баягы үйүнү сатып, карыздардан кутулуп көчөдө калды баягы адам. Мен билем ошол адамды. Аны эң жакшы бишкекке барып жүрүп калды, темселеп. Өзү колудан онча ишке келген бошураак адам эле. Темселеп жүрсө, буларга баягы йоголор жолугат. Sen benim bir tuğanım, sen ne жүресің? Kıynalıp, bozarıp dese şunday. Benim Kudayım sana yardım verir, jür. Deptir onların ortada taştagan akçası var eken, sekin bitti torpoktap beret, sokuluktan bir uydu arendaga beret, kirgizet. Bayağı semyası menen yogoga kirip ketti. Hazır her 6. günü balası jönöp, men bilem jakşı, mayga kires tagıgan kızı. Serkifke barıp, çirkö barıp sıyınıp geleyin. Bul ne degen? Bizdin saltımızın jamandığından bir semyanı dinden çıkarırdık da. Dinden çıkarırdık. Bul degen bir ayt otpayбы. Eger men aytam da көбүнчө aytam, men apam ölüp kalgan, eger apang sen pil soysoň beyişke kiret degende men Afrikadan pil taap kelip soyam da. Garantiya жок да toğuk soysoň da pil soysoň. Tuura Kur'an oku deyt. Kur'an okusaň oşonu slow tiyip. Oşonu biz yetkizişimiz kerek de elge. Bul расход эмес. Eməlge aytılat go hadiste. Kim çıgaşak kılgan şeytanın dostu şeytanga dost bolbogula deydi. İsraf kılbagıla deydi. Oşun israfты үйрөнсөк да ошол эле даже сууду деле баштандылачы. Ошону элге жеткизсек, анан лидерлер биригип эме болгон экен, жакшы жактарды элибизге үйрөтө баштасак жакшы эле дегеним да. О жакшы кайрылууларды айтып, кайрылуу жазып мисалы. Ооба, кайрылуу жазып. Видео кайрылуу мисалы.